bona atarire goikaga iga embassy elinde ligo kwana n'abamenyi ba embassy elinde libatotebye emechando ya COVID-19 gosenarali ali bagwetera kulingana na machikanya arako bakobekwa na serikali tigatokwa noyo minto atatebya maoni yae sai COVID-19 era mangana makong na biashara ntori gokora na ntu abasai chinsa tobekire curfew saa moja ntokonyara bona tubane ngo sabe serikali eli chinsa ichie curfew ira ni curfew ebe no saa 3 bangina baitu banya gukora biashara bwe chenara inabwate kosoa mapema saa moja nyomba tinanya korokoro kale kese miake yana ngina kolinde ikere lero saa 12:50 pakoto kali kolia sine goseliago bagosago chinyomba eyero muchanda monene abantu mbale una jengo jana soka buna marogo baigana chikweri kenda iga tobona saa moja iga bakanso kanchi wara karaka gasika kaiga ndo sikende iga paka na saa jabo lakini bona yekere squeezing kale kabera saa moja kale buna bona ujakara saa jabo tuko cyokora kumeti ainaro amaoni mwanya ariko bamoko igwa kuruga iga embassy asina batarira bamenyi bororo ngo reporter yegeta seni Kyandizi TV amalietane Mildred Momanyi.